O te whatalu wa whai mai manga lo te atunu lo whapena whai ona mai mo mai le nei anso. Ma lo le se wha maua ma lo whai le langi ma. E lo mai a se whapoponga o mena te tupu i Samoa. E momo atu i tātou tala. O le tā ua le ngā lulu e whantasio atunu uma o le lalolangi. Ina ia sa ili fofo mo le swinga le tau. A toa ai ma le tūlanga o le avele le wha mua i le soifua maloroina ma le saonga le mua o tangata lau telo le atunu. E pei ona i ele vātau wai o nisi o atunu o atu sae. O le autu leo se fe au na mamoli e le fionga ato e lupe. O le manuku o semo, o le sui pa le mia, o le malo Samoa, o le sui foi leo le atunu. I le whanotanga malo o whatasio lo usuia i New Yorka. O se vaenga le nei o le launga po le saunoanga le fionga le sui pa le mia. Tapua i mai amal manuia. Se wheru tātou sao, i puwhai o malo au whatasi. Presidents, world leaders, excellencies, I wish to congratulate Her Excellency Ms. Annalena Baerbock on her election as President of the 80th session of the General Assembly. The theme you have chosen resonates deeply with Samoa, particularly as we celebrate 80 years of our United Nations. It is timely call for collective actions towards a more peaceful, sustainable, and resilient future for our people and planet. You can be assured that Samoa's full support throughout your mandate. Excellencies, we live in times of global turbulence and uncertainty. Profound and transformative change is not only necessary, but also inevitable. O vaenga na fola i le na vatau le vaenga whai o le whatutua i le atua Samoa watasi au lumana i le whainga panota. O le wa sau no manino le fionga mulipola ana rosa ale modio o le hao fia ai nei vaenga uma na fola sia i lumo le antunu I tu tono le tala wha autu o le paketi i le whanotanga o lo lumana i nei le wha moe usuia i le aso ono o le masina fou o ke topa o se whapoponga le nei o le nei tala. Ngai o le anabatau, o lea patoa whaatino I le tātou lua olua lima lua olua. Le tātou paketi fou le la fola I luma I le atunu ia o ke topa. Ngale na o loo ngai o ia I le mtanga luenga o tupil teimile nei. Ina ia mauti. Ia ini vaenga pongi initiative o lea saitono le anabatau. E te tau ona amata ina I tātou paketi lea lua olua lima lua olua on. Inisi o tātou tala, o leo watu ina mai se pepo whamtalanga, mai le hao le malo Samoa le fionga tuima le li whano, ba le to aso alau vi le lua, e tu ina mai se I oenga, e tu saima le tūlanga na whaatalo sanga ina le kapeneta. Mol se I oenga e tu sai ma se emergency budget, e anga lima I hai le whainga malo le o pale mai, mo le tūlanga le lawe ina, o tangata whainga duenga le malo e ale o la tutongi ma o bataimi, a toa I ma nisi o vaenga o lo o mo o mia mo le whaanga ingo inga o nisi o vaenga le whainga malo o lo tūla I mai le temine nei. I le maitau ina o le ua moli mai se vaenga o le saunanga e tusai ma le polo inga watu ina mai e le ao o le malo, wa ia I o ina I le tūlanga e pe o na whaatala ula antuai. Le kapeneta ma le whainga malo le ua pale mai, mo se vaenga tupe, mo le whaangai ngo ina leo vaenga e pe o na mo mia. E mo le sila fia le malutelo le tātunu, e tau no mai pe uru whale mai le whainga malo fau le whaatotua I le tua Samoa wantasi, ua toe tasi le vai aso ona le mawhai lea ona toe la asia, pe mau e tangata whainga venga le malo, ni o la tu tongi, a toe ma le tūlanga o pataimi, e inisi o tūlanga e pe o le singa mai, po ori la taua Iau toba atu ia tunu mao mo sairi ngā tong tinga ma ngase o le tūlanga o scholarship maniso ngā luenga mo mia I konkarate ma tūlanga o e pe ona wha o puina o tūlanga o talawai mo a tātou whale mai o vaenga ia o lo awe ia le wha mua lea na mafuai ona talo sanga ina se paketi wha vave o le emergency budget ina ia lawe ina I le tūlanga e pe ona mo mia
ua fola ele minista wa onga ma ngadu ule fionga ai ono Dr. Elake Keroma le moi mitinga o lo ia whaana nau iai ina ia mawhaile ona fo ia nisio tūlanga o loa ia e mai mitanga mara onga e fe soa soani le i le pitola aua li imta mai tai whaia onga ina ia tāpena ma saunia ma lava saunia le tūlanga o whaitou tusi i to tonua onga se ai mai se o le tālo sanga ina lea ele matanga luenga wa onga o ni soani auto ba mai ai niso pisikoa mai atunu mamao ele ngata e pe ona yaile nei vai tau o fe soani a ona ia onga tūlanga lua ai mai se kolisi maurulunga mai university e au fo iona opo yai le fe soani o se papoponga le nei o nei sauna Pēr foi sila fia le mamalo tato atunu o lo fa le tonu tato wa foi numeracy rates mo tato literacy rates no winga ilo le le fai tau tu se tamaiti ilo le foi le fai o fai no mela ya o le foi fa le tonu tato pass rate tonu university no winga la e tele ni fa fitauli ai o le au te loa e fai tato foi no ma meia o lo lava se le ni tonu la tunu a mo ia le lava fai a onga a se me fai tato nga lu iai fa tasi iai ele ngata la o le ngā lue whaatasi e whai a onga tonu Samoa. I le whai mo mai saswani mai whafo. E o mai ei pisko e saswani taku a onga. A tone moa mai fo inisi. E mo mai fo inisi whai a onga mai isi nisi atunu. E o mai saswani a tātou. I shokti raku whai a onga. A em whai ang whai fo ingi mea to tia tonu lava o tātou lava ia. I tamu whai a e on saswani whai a onga ma no mela whai a onga lo iei nei. Ia whaare lei tātou a onga. Tamnao si tia ia tato rates o le numeracy ma literacy ia whaitau tusi ma whainga ma whaingo mela ia si tia mo leisi tasi le lua tausanga wa tau ngā lulunga. Ma pass rates wa tau whainga lulunga. Ele mwhaing tato continue blame la COVID. O la COVID wale man oma. Wa tau ngā fo tato concentrate ni le temi nei e whaale mea oma ia. Male janto tala muri muri. Pēr sila fia le mamaro mai le sui komisina le matanga le leo le sunga pali i Mona Lisa Jaiketi. Le tau fia i leo le tasi o li o ila ue to lua. Le na whaasala la wina i runga upenga tafa ilangi ni si o anta. Na la whaia senga luenga po se ngai ngoinga whaasoli tula fono. O le oso whaia le ape uru whale wha malosi se tasi o whale talavai. Se tasi o pisinisi e hei. I te tonu lava le tau langa i matautua. Na ta ua e le sunga bali i o ila ua ia e to lua le na whaasala la wina i lungo penga ta whailangi o le ia ata lo o maua ia la ngai ngoinga na whaatino ina lea i le waweao le aso sa pe tusa o le wha i le waweao na la uru whale wha maa losi ma la abe e sea ai ia nisi o pepa ao ngā le ofisa por company wha pia le abe e sea leo o se masingi o lo iai e tupe a lea fo i pisinisi Sasa ilia ila ua to lua ma maua ile tasi o lii e lua suma tasi tau sanga mai le fio anga o mangiangi ma iwa ma ua tau fia nei ila lo lua ainga na matanga luenga o leo leo o lo fa o pea ona sa ilia na matanga luenga o leo leo le tasi o ila ua nei mo le na whaia le ngā luenga fa le alofa ma le soli ngā tula fono o momoli mai eise tu alalo tawala mai le matanga luenga o leo leo ina ia sili tuto o mana fouta Wai fo ise tasi na te sila fia ina le tasi o ila uolo tausa ilia matanga luenga ia wha afiso o tai ane se ofisa leo o lata ane. Tuli tau mai se si pa poponga ila so tayo so fua mai manuia.